Flotacija u Velikom Krivelju na površinskom kopu Veliki Krivelj počela je sa radom 1982. godine. Od tada do danas se dosta toga promenilo, a trenutno je ovde upošljeno oko 600 radnika. Oni vredno rade i vrlo su predani svom poslu, što pokazuje i podatak da se ovde na godišnjem nivou eksploatiše 11 miliona tona rude bakra. Dejan Adžić iz Bora ceo svoj radni vek proveo je radeći kao rudar. Prvih 15 godina radio je u jami, a sada radi kao vozač teških kamiona na površinskom kopu Veliki Krivelj. Velika je odgovornost zato što se radi i o specifičnim mašinama, znači s kojima upravljamo. Radimo, imamo četvorosmenski rad, tako da je potrebna i velika koncentracija, znači i da budemo odmorni za tako nešto. Na površinskom kopu Krivelj, kao i u ostalim rudnicima u Srbiji, uprkos prazniku proces proizvodnje normalno teče. Oni koji nisu u smeni proslavljaju, dok bageristi, vozači teških kamiona i rudari rade kao i svakog drugog dana u godini.